خیلی ثواب شما قبول کنم. روشن خوشوار طیب و روشن بزانه خال نکن بزانه نبنونه بزانه شخصیتی من düşmanatiye mi bütün şahsa girişin şahsen yani ne düşmanatiye mi ne düşmanatiye mi bütün şahsa girişin o ayrı ve çok en hususta mera ve şüpheni bu çıra düşmanatiye mi bir şey için ya sırf aile mamma موازين ما ناكوري نيكري ما او محبتي شما عسكري علاقه شما ما مقابلين حركات شما ما شماري بلا عوض بلا منفعة خدمات بكري هم خدمات الدين شما هم خدمات الدنيا شما ما بكري يا رندي الدنيا شما بوازي o marindi ahire şimaj boğazı. Benim vazife mağman vazife hukkat hatta pera şimaj keni. Ayra vaço. Nenu galet vaziyet mara. Va düşmanati khunizun düşmanati mabit. Çi şahse giyor çinu. Ma da aley çoydini kat'iyan. Ne çimi ma da dünya çoydastu. Ne çimi madı şeyhti çoydastu. Ne çimi madı malatı çoydastu. Ne çimi madı zengini mali çoy mülki çoydastu. Kat'iyen çinu. Yani katiyen eğer tu hususi kedi. Havasi ma çimi ma çiki çoydu çinu. Ayna sırf mavazeni selameti dünya şima selameti ahireti şima onu hizmet bikri ma onu hizmeti hasil kuni keni eğer yo mabulon yo maraz yedettir onu rındiye şima vazanu selameti şima vazanu hizmet zediz maraz yedir eşken bükür mahir hürmet keni ma vazife daniye ma verniye beşir verniye ma yeni mücadele nekeni ma daha şabeni lakin enuji Home Teala enu hizmet doğma ama köy de enu hizmeti verdiğim kemani güret de her hususta menfaati kar menfaati dostlarını Müslümanan herkese ma bila evaz hizmet kardu kabirin diye dünyayı şima ağreti şima lakin mazaf maser zaf gram bir mal güne marşya mali maşyu ma koti zindana ma her felaket ama koti kelemçan mali ma amo beşayiş tamamen mülkü erazi ma çiçiki ma tamamen mara amo güretiş sırf ne kusuru ma bu cürmüm ma bu sırf kabi hizmet işi ma bu ki vazife ma dini bu ma vazife koy dini ki ma en vazife koy arca ki ma roja ahireti mesul nebi şima mukabili şimadır mesul nebi şima ne var şima malen ki ma şima ölmez geldi şima reisi din mi şima çıra hakikat maranı ba enu roj en hakikat en rojan şima çıra ne ba kabi dünya ku şima çıra din İslam hakikat İslam mari ne ba maş belki pe aga ben pe amel geldi ma enu vazifem becadı fîmâ hatta eğer maaşı evladı lene rail maaşı madam keni çeram avazeni rindiye şima babu rindiye dünya şima rindiye ahireti şima çiçik rindu ma ay şimari vazeni o ay şimari keni yani ayla ne bu şima
يو اعتراض بكرو نه والله اینا مکره هرچی چی که ما کنی چرا چی که مخالفی انسانیت مخالفی شریعت مخالفی دنیا شما ما چکنی کردم چی که شما رنده چی نبرازنو رزالت برازنو ما های چی چره شما نواتو ما ندو برده شما ما شما ساقی های چیان نکردم یعنی چی که شرفی شما انسانیتی شما منفعتی شما ما حسی خود نکردم خواب منفعتی خود ما دنیا شما آخرتی شما ده خیانت نکردم چی شما بینید خواب دنیا خود کن مردمان خود خواب بینید سبع روز قیامت گرانه اینگین موضوعی انا عیلا والله ما حتی انکا خواب دنیا خود ما فلاکت خرابی کماسی منفعت شما را تامین کردو چرا قطعیاً احتیاج ما به منفعت طلب منفعتی چوی چینیا چرا ما غایه ما به غیر او تعالی یو الهی کچنو ماری بدو ما ویانی دو ما آنجا دایش هما چی که بدو چونش نیدو وقت همای نداد چونش کنم بیدو اینو قناعتی اعتقاد ما هرچی چی که همه حکم بکن چون جنو اینه آقه بیرون هرچی چی که همه تعالی بدو مردمان چو چینو بیرو ورنی آیت را بیرو چه بیرو ساره مردمان بیرو ورنی مردمان به امر اراده همه تعالی ثروت فایده ندان مردمان مردمان آور نبنو شرف مردمان نبرازنو آنجا ثروت او طرف حمید ثروت طرف حمید یعنی او مردمان فایده برازنو او مردمان زنگین کنو مردمان شرف برازنو من آیلا ماجی دائما خوب حمید تعالی گراتو و خدمت حمید کنی و ملت خودی ما خدمت وازنی رندی وازنی سلامتی وازنی اخلاقی عادتی هرچی چی که رند ما این روانی دانی ورنی هرچی چی که مخلی شرفی بو مخلی حیثیت ناموسی بو مخلی دنیای معاشره نکردو ما ندا ورنی چوی ما تکلیفی چوی نکرد حتی چوی نکرده این خصوصی گرانه ما بیرون که ما قابل دنیا خود شرفی ما حیثیت ما حق حقوقی ما شما پایمال کرد و حاشا ما نکرد ما نکرد این آیرا ما دائما شرفی شما حق حقوق شما رندی سلامتی شما اخلاق شما موازنی ما کنین آیرا تکی مردم ایستی بلکه این وضعیت رنی بینینی اعتراض کنی تنقید کنی والله اگر ین واتش ین رن بین مارا رندیر بین اگر والله شماری فایده برا بامن براستیش فایده جب ببین شما براتین سعادت سلامت والله ایجی ین ده ماشین واتشی کردین والله ما دیون 50 سر رو چقدر عالم ایچی ملایتی شیخ و برگشتی هستو ما نیدو این وظیفه کردو ما ورشت مخالفی وضعیتی ما جمع گرات نه والله چرا؟ موضوع یعنی اینو نان وضعیتی یعنی یو سلامتی که شخصیتی کار منفعتی دنیایی با خصوص حرکت کنی و دائما دنیا خود چرا فداکاری نمیراشتی چی که خود شما را فداکاری نمیراشتی دائما فداکاری شما را واشتی شما به شما دنیا خوش تأمین کردی هر چی خود به شما تأمین کردی نه والله ما چرا به چی که خود شما را تأمین نکردو تو حق حقوقی شما ما پایمان نکردو نه رو تو و شرفی شما حیثیتی شما خواب دنیا خود ما حج خود نکردو آیرا موضوعی
eğer mara zedetir rındiye şuma boğdu av merduma ne binen hakikaten. Yani ne binen? Ben bildiğim vallahi ma batin. Lakin az anıyana ki zaf eşti çoğu bir hakkın dünya şuma rındiye dünya şuma boğdu. Ahiret şuma boğdu. Saadet selamet şuma boğdu. Hak hukuk şuma boğdu. Min ne diyor? İhvazın. Eyyeme bilin tabi'in bini piyaşıma maşini terseyin de maşini lakin çinu ayla yin anci en vaziyet dünya kuru zarar verin vaziyeti kuru zarar verin tankit kin vani eni lakin zira tankidi mani çinya yok von eni deli daima merahadet dünya hunikin. Ena malum kam amazin gibi ku dünya şundur avalı ne ma deluni ma akıllı başta kuma bahome bastu ma be emr irade home hareket keni şeriatı peygamber devam keni kuma vazeni dünyada da ahirette بحضورهم هذا بحضور في عملهم هذا عاد محشاد الرازي الرسوان نيبي هو شمال الرازي الرسوان نيك ما واسطي شمال مع انه وضعيات الشني نما دنيا شوي دو بالدنيا خو ما نه حياتي شوي دو بحياتي خو ما دائما verni herkes mi şuma binin vallahi her şeyi verni şuma da yani çocuk ya beni şuma ya ne de ibadet de her şeydi ma beni şimadı. De mergide zarardı ziyandı her şeydi. Ma beni şimadı ki yesi berimiz zarı şima berreme estine manana ad ansin yeter sana ancanın hizmeti ku şimadı kanana ayla min şima bime ihtimal fikrin tertibin kabul mekrin haçi çiku eğer günubu şer'an günabu edai çişma besma nerana kâde. Çünkü kanunen şumari ceza veru. Şumari felaket veru. Şuma mesulbük ay çiyancı. Ne şuma teklif şuma kena? Ne dana ver ne şuma. Az ayji ne kena. Ana ay çünkü mesela fayda dünya şuma tederstu. Ahiret şuma tederstu. Ez ayçiyan şumari bana o enu eziyet dana xo mehnet dana xo çiki şumaraş talep nekana olay bir çekici ihtiyacı mı şuma çinim Huma Teala dav evvel muhumere Teala vat eğitim muhtaci alem biki esri hizmet nikana lakin vakti tüm muhtaç nikat hazine tüppürü bidim el muhtaci çoy ne mi destimin çimi çoydu, mali çoydu var ne mi onu? En vaziyet bilmezdir hizmet biki. Uç doğacılık yana. Ayna mübatu kişima kırdan ra min kırdasyanı şari bin hizmet ker hiri ser bilser peyni de hezemin ne kır من يعني علاقة برنامج بين خداش ما كردم أنا إلى أزبانا هم تعالى مطلقا إن إسلاميات إن الدين ظاهر كانوا قوي كانوا غالب كانوا أنا عائلة بين سماجي هم تعالى لياقات دوشما حواس دوشما إنه حواس إن لياقات هم دوشما شو ne doşuma? Ne menfaati dünyada en ve amiş şuma dersu. Çek şuma da çinu. Ne cebrek yasu. Ne façik yasu. Sırf Huma Teala yo havası ki. Eştu kalbi şuma. Hava şuma bıraştu şuma bihamdi hu. Ey bihamdi hu yana ita. Ma enka ita hazır bin. Mane ene Huma Teala ma rindi vada. وازنوا ما فكروا خدمت كار دينكم وازنوا ما فكروا ناصر دينكم وازنوا ما فكروا نمونة دينكم
إن عائلهم ويتعلم وأظن إن جمار ميزال قالوا بان ما هنا في عامل فيزال دنيا جامعة تدي هالشي لكن إن جيد إني منفعتي ما الدنيا سني هوا سني ذوق صفاء الدنيا تدرسوا ما باجي ما يعامل قابل ذوق صفاء الدنيا شيء كاشتر شنو صرف هماتي تدرسوا إن هماتي هم تعالى دوما هواسي إن عائلة يو نعمتك بيلو يو علامتك بيلو يو شانسك بيلو وغايك بيلو تدأستو إنه بالزمان يو روجك نبانو بالزمان إنه النعمة هم تعالى النعمتان أخوه مالي إحسان كان إذا آيل فانا حكيك تشيكو أشماري فانا زي ما بكرين تشيكو شمال كيني من فرسين ألقاه شخصية خوش شمال نبان مبا احتياجي ما في تشيكي شمال تشين الآيلة وقت شما تشيكي فايدة شما تدربوه مرا فرزين الوانا مدما بيري نيكي كار منفعتي الدنيا خو آخرتي خود دما بيري نوانا مدما بيري کار منفعتی دنیای خو آخرتی خو مدما برین چرا از کار منفعتی دنیای شما آخرتی شما را رندی زانا و نتیجه ای زانا اون وظیفه چی همه تعالی هر زمان ده یا مردمه که وظیفه دانوچه ها جهت اسلامیت و ها جهت کفر بود دانوچه وقت و او وظیفه خود کفر ده برنو دام کنو دی اسلامیت ببرنو دام کنو اینو وظیفه دو اگر اد خرابی ده بکری آنش دام کردش اد رندی ده بکری آنش دام کردش لکن اینو وظیفه خود خدمت دینی ده دام کردش خدمت شرف شما خدمت دین شما ناموز شرف شما حق و حقوق شما ده صرف کنم من داو برنی شما چیکی شما رو نوازنه صرف شما خبری مفکری خبری چوی مکن به چوی مخابین والله ما حتی انکاش چوی نخابین الله والله شما از بیننا جاربین ضعف شما خابینو ها الله بو ها شیخ بو ها آقا بو ها بگو شما خابین بی لا والله حتی انکا ما شما نخابینو میدانه ما اگر شما کام خابینو از منا وردین باید تو مخابینو شما ما خابینو ما اکنین جواب خوب بدید اگر تو باشی بکی تو باشی ما خابین نه والله ما شما نخابینو ما اکنین جواب خوب بدید به فداکاری خوب ما وانی ما شما نخابینو ما شما بخابینه ما دنیا خود ندیم ما گونه خود نیرشنین ما بانی خود که خود پی خراب نکرده اگر ما شما بخابینه ما نکرده لكن گرکی شما اینه تقدیر بگیره که ما شما نخابینو ما اینو شک کرده شما سلامتی دین شما واشت شما وات سلامتی آخرتی شما واشت شما وات دین شما واشت شما وات لكن اینو واتش ما سر گرام بیومد بیو سبب حیات ما آنچه آفیدشی پروانه کرد به سبب تمام مال ملکی ما هر چی ماشیو به سبب اینو خدمت که ما شمال باید به سبب اینو خدمت شیا لیکن ما آنجی آنه گیری پیشمان نمی ما دوام کنی اینو آیره ما وانی نیبو شما اینو وضعیتی که از شمال باید دوام کنه به چوی مخافیم نه والله مالله ben وزن شیخ ben وزن ben وزن چی وزن نه والله رندی انا رندی انا سلامتی انا اینو شما خلصنن هم دنیا شما خلصنن ما شما خلصنن انا آیره خبره مکرین و والله اگه علمیین اعتقادیین فداکاری مرازیدی تیر بین معنا قاد نباتین لكن أدنى تمام شش هوت سر أشمام ميانده نديو يو حقيقة مرازي دي تيشمار إن خدمت بكون أنا فداكار بك والله من نديو أنا وعائلة أزمانا أجاب بدين
ای پیاشما تابع او مردم بین او مردم دماش این ایره واتشی مخافین یوان از ملا مخاف یوان از شیخ مخاف یوان از آقا مخاف یوان از بیگم مخافین یوان نفوس معصوم حرمت معصوم چی که از مخافین النبانا الا شما بغیر من خبر چوی آین دعوا نکنه اینا چی که اشمای بانا خبری همیو خبری پیامبری همی رای حضرت محمد آره بانا başka چی که بینی بانا خارجی دنیا شما نی بانا خارجی تجارت شما نی بانا خارجی منفعت شما نی بانا خارجی ملاتی چوی شیختی چوی نی بانا حرمت کنه خارجی نی بانا لیکن او اشمای بانا yani واتشی اوامری همیو واتشی اوامری حضرت محمد و اوامری همیده مردم در رای اوامری همیده شیرو در رای اوامری حضرت محمد شیرو رسن و سعادت دنیا آخرت این آین از بانم مدمان بین ولی شخصا مدمان بین چرا؟ وقتی گره شخصی بود مکرین چی که شخصی خوره وانا مکرین او نیوازن آنجا شما بین خصوصی نخافین انا ها یوجیم اینو هر کس بانو اینه جنی بله انسان تمام ملتان پر حرمتی یعنی جنی این ها اگر دینسیز بی ها دیندار بی چی بی آنبازی میرده خود کنی یو بنا آنبازی کنی و حقوقین دیو بنانو هده یو بنا تگرین ماجی وازنی دین ده جنی ماجی دیندار بو آنبازی ماده بکرو ده ماجی ماده ده عبادتی ماده ده ناموس و شرف ماده آنبازی بکرو و بزن چرا و دین خوب بزن و اعتقاد خوب بزن و بزن شرفی حیثیت ناموسی خوب بزن چرا و از کردنیا و که میدون و تتیم پیل کنو تربیه و دانو جو وقت و زانا زیم زانا ویش بنو yardımcı من بنو یو مالای که خوده بنو یو عالمی که خوده بنو یو مربی که خوده چرا دینی لیر daima دای خورا زاف بندر بنا daima هیتی دای خودو بن terbiye دای خودو وقت دای منور بو مسلمان دیندار بو مطلقا اولادیش اونا بینی این آیر از وازنا دینی ماج منور بی دیندار بی صالح بی دین خدمت دین خود بی که هواشین دینی ایره ببو فداکاری دینی ایره ببو بزانی لماج بی که چند سال بیر از آمیا اینا دو جامی به جنیان و جنی آمی با معلوماش کنی من جنیان آز جامی ده گو از بیا امام مثلا دا آنیا یو جنیه که دما چینو هر کس خودی کنو نیزانه نماز بکن نیزانه سنی تابع جماعت ببین مثلا امام سنین و من سنین پیا امام دما نماز کن نیده آنیا با چراش ماش کرد لابد مخوری عمل ماش کرد این نیزانه لیکن این ظاهر زانی جماعت چو جماعت چو لماش چو سنت چو گناه چو خیر چو زانو انه آیرا یوجی ما دائما جنیو جامعه ما تیمیاندی پیچه و چارشفی ما چینو انه ما این پیچه و چارشفی خود تبرا نیکنی گه پیچه و چارشفی ما جامعه ببو نه جامعه خورا شهر پیر ما حج بینینیم ما شيء حاجة مدينة مكة وين اللي كيكون بري مرحمة دين يكون بيزغل يولين سبب بري روش يولي كيكون هذا جل أنا وعاي يه شيء كده روش يولي كيكون مكة مدينة ما وينيني جيني فيها جامعة نماز كيني جمعة كيني حج كيني
شنی حج صفا مروه رجم شیطان ده هر جید ما جینی و پیا جینی و جامعه را ما تیمیان این کاجی ما ایتاجی تیمیان ببی ما حدود چه معنای انسان لبن و حرام انا اشی چنو انو یو جهالتی کو انو جهالتی خورا که ما خرفنو انو آیرا از آی دیوان قبول نکنه و جنی صالح بو و جنی بزانو دین خو پیا جامعدان پیا ما میانده همه عبادت بکرو ما را زیدیر همه عبادت بکرو حض بکرو همه خوری فداکاری بکرو ما را زیدیر تیر دین بزانو لماش بزان هر چی وا بزان جاهل نیبو جنی جاهل به خیر اولادان مردمان چونو من از آیره واضحنا جنی و عالم و دین خو بشناسنو و بزان لماش تنی بنو جمعه سنی بنو و به جمعه وعظ النصيحة سنی چیو قرآن چیو واندشی قرآن و هر چی بزانو و منور بو مکمل بو ما دائما نیانو قلبی ما یو جینی که بیر ما هست روشو بیر شما پیر هون شما پیر آی چو چی این آثاریم نیانو قلبی چوی علال خصوص اینا جامعان ده واضح نصیحتان خورن نیانو قلبی من نظام من جامعه دو جنیا من بخوری نظام مردم جامعه دو جنیا نکن نظام جامعه ده جنیا از انظانا مکلفی بیتعای هم اخواه پیامل هم اخواه ده حیجی لاف مردم آمین لاف حیجی بی باتی ما نظانی از جامعه ده جنیا ان جنیو از جامعه ده یو فرقی که نیانو خیالی ما اینا مردم مسلمانه به دیندار به حق نی او چاند عبادت قطعا نیانو خیالی ما اینا ما تبرا میان یو بینان دی ماشینی که یو بینان تبرا جنی ما گیرن و سربرس و ما تلقات گین تو خیر آمه قصه گین اینو یاساق نیو لیکن اینا جامعه چرا گه ببین یاساق جامعه چرا جنی گه پیچه برداری کن گره چرا چارشب بگیرم دانه چون تبرا نیکنم چرا لیکن من چارشبی چوی نباتو چارشبان بردن پیچان بردن من پیچه چارشبی چوی نیشت و مملکت مدم من نیدو چو چارشبی بی پیچه بیو جامعه دو به چارشب پیچه اما میشیو چارشب پیچه آکرد اینا چیه اینا زره اینا یو ابترایی که یو حسدی کن نظام عقلی حرام و چون نیز جامعه نماز ما یعنی جامعه نماز کنی و ذکر کنی چرا؟ سبب عبادت کنی بند همه خدانی همه تعالی این وظیفه داما به این وظیفه پیما برسی سعادت برسی سلامت مال ایمان برازیم مال شوق مال حس کردیش همه اطاعه همه فداکاری همه مال برازیم اینا شکل داما اگه اینا شکل نیبین ما چرا عملی تا پیسه اگه اینو شوق چی نبین اینو حس کردیش همه پیامه همه چی چی گره ما ایتابه نه گره ما ایتابه نه گره شما ایتابه ما پارتی نی دعوه پارتی هم بکی شما برین گوشتاری پارتی تی از پارتی منه شما انکان چی که آثاری چی نکن بقای پارتی هم شما بریتا معنی پارتی هم جیتا چی چرا؟ اینا دعوه مسلمانیا اسلامیتون herkes Müslüman benim. Herkes dini kuru haskenun, serbestun. Herkes eskenun, hizmet dini kurbükü. Herkes eskenun mamiyandu bindurun. O hadi madde bir yürü, mara zedir şiru. Vaatı mara zedir şi ma van ma kurban tübi ma hizmetkari tübi. Ay ma ne var çıra? Parti Çin'e tu falan parti falan Çin'e. falan tabi falan şeyhi birisi falan gece Çin amam ya sır ma tabi olmayı ma tabi peygamber olmayı ma amir olmayı vardı ma onun peygamber olmayı vardı kudu biyarıca kamu bu ambaz ma birim o hazem ma dave ma tedi Çin ya muhalefet ma tedi Çin'in düşmanı ma tedi Çin kamu nir ağacı ma dave ma yindi Çin dave ma asma ma کوئی اصلاح بکنی معقول بکی لاحقی اتائی ہمیں
كيان يكون أولادان يكون جنيان يكون ما بكي مطيع أوامرهم مطيع أوامر في أمرهم ما نوازن زوبي ما نوازن شوي كم سكر وابكر كم فيك يقول شنو أشيره كم شو مذهب شنو أشيره ما مداخل مذهب من مجادل نيكين لكن ما كم بيرمام يعني ما خير عامل سلامت عامل ما أنا خصوص دعوة ما شنو يعني ما ينتنقي نيجيني ترى وجه عبدهم أي عبدهم يا أي مكلف بإطاعة أوامرهم وجه مكلف بإطاعة أوامرهم وجه إن كانوا يتواجد في جمعة وكل ما كانوا أي أميا وجه أمي بناء عليه نهوني كي مسافرازين نه مسافرازين ترى وقابهم يا أي قابهم أميا يو وظيفيكو مكلفة أنا جمعة بكري وش مكلفه أويت أنا الدعوة متشنا فلان كيشي فلان شيني سبب إربينا مؤمني مسلماني متيهومي تبير خداهومي تعمي يو عبادتك ومي كني وما قبول وما زيب بكرم وما تعالى شرف دنيا آخرت برشما ما أيواني زوبين چی بینی وانی جو بیواچو انا خصوص فسادی نیکرو و نیواجو ان ما پالوی yani tabi Şeyh Said Efendi Nakşibendi ma particini ma zarar ziyan çoğu ne vardı çoğu bu da adavet ne keni geçer ama bu tamam nikah. Ma çok tamam kâr. Ma din İslam dükkanı kudu, nefsi kudu, mülk arazi kudu, ma harca, ma çağın benim müminik hak, ma aşkın şarafa işmaş benim mümini hak. Hatta ma da tamam ni bu. Ma şari başse. Hatta ma eğer şari avamiri homi nefsi kudu ma eğer tatbik nik davet ma bişari çu. Eğer ma dükkanı kudu, cinyanı kudu شريعتي هم تطبيقني دعوة ما بشاري شو أي مال ملكي خذ النيكي دعوة ما بشاري شو شنو وجبي ما هو معنا بجاب يعني هم تماما بجانيات ما شوات بجاعات أو شام ما أشكني شو بشاري بيني باجي بيني باي مسلمان شقا شكرنا هم كاري دنيا تدرسو هم كاري منفعة آخرت تدرسو هم شرف تدرسو حق حقوق تدرسو أو شام ما أشكني باش لحن kaçık çinu mavaşte ay ma çibani yani mavani ma avamiri homi avamiri peyamiri homi ma debin kudi biyarca ma cinyanu nikyan evladanı kudi biyarca demir karazi kudi biyarca mavat arca ma beni müminik hak ma beni müslüman ma beni İslam ma beni layıkın nusreti din İslam ما بين خادم الدين الإسلام ما بين مجاهد الدين الإسلام أو شأن الشرف إن وظيفات ما حق يعني هم دون ما شأن أشكين إن خدمت خبك زوبين مثلا كان واجه زرا ما هم دعوة چيك بين نكر تمريني كان بيني كام آغا تيگيرين كام پارتي دي تيگيرين خدمت كام پارتي كيني تيگيرين بك دعوة ما أونيا ما أوشتن مداخلة نكي لكن راي سلامتي تو ما أيواني وقت تواجه راي سلامتي متشا ما أي تريبان وقت تني وامري شلط لكن ما عنك بخو أيك ما صوز دا يوبنا بيعد كاد ما يوبنا مداخلة كين ما يوبنا وان لكن يو بيعد ما نكادو صوز ما يوبنا شنو ما لا أيرو چه علاقه ما فيها وجبي ما وجبي وظیفه آیکو برنی لیدری رهبری وظیفه مانی این آیلا اینه بزانین یقین بشنوین رم بزانین مطلقا هم تعالی این دین اسلام آن میدان
İnşallah. آن میدان یوجی اینو حواس دو متقا همه تعالی ما کنو خادم دینکو ما کنو ناصر دینکو ما کنو لایقی جاردش دینکو این حواس دو متقا این آیلا مابانی مرا مبزدیم و هنو شمارش بگو ماری بنو شمارش بگو و هر کسی بگو و هر کسی واضح این آیلا معنی بین مدنجه falan kes film fesadi ki kan bakın goştari fesadi mek fesadi hin mane Çin'e hani modern çiya hani modern fesadi zuran çiya hani fayda zuranı fesadi hani çiya hani Çin'e çera er Hümme Teala vazenu din İslam galip bekuru çıkar raşti es ay biyar meydan hani nusran nedan zürti nusran nedan küfür nusran nedan küfür şikak nifak Hümme Teala meydan nedo meydan gurat ana meydan da dini hukam dini er hizmet beku ana meydan ciri abi ben layık en şeref ey vazana şuma bebi layık en şeref en şeref şuma razı hem dünya hem ahiret hem dünya şuma felaket musibetana bakhalisi hem ahirette azab ahirette bakhalisi en şuma bana şuma ayla bana medma be mane medma yani en qal dema be yani iddiayı homedi verin iddiayı peygamber homedi verin devam edin Zobin şahsiyet müddema merin anne bana lakin bana müddema verin mane ava şani var şeyh herkes cedbe hukkanı bana müddema ne az bana homedema emri homedema verin emri Hazreti Muhammed dema verin emri şeriat dema verin Hümme Teala şuma kâdır layıksenin liyakat kudu biyarın cahd ay bana Zobin şikni ey verni şuma da ey şuma da kabitiyana o şuma razdid enu gurutiyana ne kuad afe manana şuma şeri verni haçi çiftü ibadet çiftü ver şuma kana haçi çiftü felaket ver şuma kana kusar en ayna çiftü men yani zeynep çünkü fayda ki şahsiyet mi çinu o en vaziyeti anci çıkabı bu en girani miseru yani herkes ki mermez neşkeni herinde medena kalbı kira tertem neşkeni boş o tiki mermez goşları en kalanı mı raştarsan goşları ne kanı la yani yo rahati ki meri çinu yani her vakit meni felakatu bıkavliyin meni zarar ziyanu lakin az goş panyu kana fedakari kana çiyen vabir çiyen evul biri yani şumarın yani yani ayna tüm menfaati hikmi şumar teminli ben zararı müttedes hakikaten zararı ben istirahat şunu eğer yani dünya kuru eşkâ hizmet biki sahaya hizmet dünya mı estu az dünya kuru hizmet biki saha estu eşkâna lakin acaba verden rahati meri saha estu eşkâna rahati kuru temin bikili her şey biki lakin nikan o rahati meri lazım niyo o dünya meri lazım niyo çera ma söz da olmuyor Allah ma söz da peygamberi ku gerek ma dini devam ki ma söz da pihu gerek ma pihu da maşin aya kışış bu maşini Allah kınayış bu maşini ma çere ray canı verdi ma en söz da en söz ku maşini vaiz bir ma o çipi var bu merk benu çip ben var en ayla mutlaka Hümme Teala mari rindi donu şima tersen Hümme Teala rindi donu şima felaket çinu av davr çinu şima azmara zarar nimi neyniyor zarar ekniyor yani dünya şima niye aklı ey şima bedema yani en akadıma beri kari dünya şima şima razıyonu kari aklı şima şima razıyonu
از شما وانا اگر شما دیم ده بگیرید دنیا شما حقیقتاً به مباح شما اگر شما دیم ده بگیرید همه تعالی دنیا دون شما چکنش کنو تعرض رزق شما بکن ضرریان بدو شما مباح شما چند سری آمه این ساده دیگی نیتی شما بازقی برادی آبان هر چی ساره خواه داد هر چی میین کت رزق شما هر مردم چکی مرد منافقی هوا چی کت شما هر کس شما را یه امیدی که کنو مره امید کنو هر چی که هوا هر ضرر زیان باران باران برف مشک ما هستش کلی اوانا هستش میکروب تجاوز رزقی ود کن سریع فهلان این دخوادن که رزقی ود بگیرن منافق حواس هایی ود هر کد حواس که یک بخافینه هر چی یو شمالی رزق شمالی یعنی مشترک بیو وازن و شرفی شما رزق شما را بیرون راحتی سلامتی شما را بیرون من آیرا نیتی خود از مانا آنجا رب بکرین و نیتی شما جهادش عامل اومم و نیتی شما جهادش عامل حضرت محمد این نیت خود بیاره جا همه تاهتی شما میاثر اما اینا بکرین و هنی چیک نیشکو ببو شریکی رزق ما ببو شریکی شرف ما ببو شرف حقوق ما و چیکی و هن نیشکو چوات ما نیتی قراش کرد نیتی ما صادق به هر که نیتی من او واشتش ما او غای ما او مقصد ما او اطاع جاردش اطاع همه جاردش اطاع حضرت محمد جاردش شریعت حضرت محمد این نیت ما خود بیاری جا این نیت ما صادق به همه اطاع چی دار ما امسر این نیت چی بزرگی برادیو شما بینین هر چیزی صارخ و هوانو هجوم رزق ما کن و شرف ما هر چی ما کن چخواه من الله 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 الله
خدمت الدين ما بقدر خدمت الشريعة يا رب ما كفر شقاق نفاق يا رب حزب ما بقدر يا رب الدنيا بتبع وآخرات شرف الدنيا آخرات ايه ما وضعت الخدمات بكري ما وضعني فداكاري تري بكري ما وضعني ما نصرت من الدين منافق و گناهکار با ماهی را حد نکردیم
ماشي أو لكن ما خاشي بيد حركات جوي لبن كانوا خلق كانوا وما تعالى حاكم مطلق أشكنوا لكن إيرو والفي معه ما شريعة يوم الشهر نفس خود بيارجا ما شريعة يوم أولادان خود بيارجا ما شريعة يوم جنيان خود مال أهل حياة مال يكون ملك خود بيارجا والفي ما أو أنكر زوبي ما قاشي قريجو نكام شريعة أنجا نيونجا ما علاقة دار نيكن إيرو علاقة دار عوما نفس خدا أنجا أنا زرار يعني ما نرادن جوي وما مداخلة حرية جوي نكني وما تابع جوي نبني ما أنجا تابع هو بيعمل هو بني بيعمل هو بيعمل هو دماشني ماني باش ما زراعتي دماني ما زراعتي فيها زراعتي ما فيها دائما ما أمري هو دماشني أمري بيعمل هو دماشني أيها تشيكو أمري هو ما قبول كني تشيكني هو ما قبول كني ما أمري غير هو قبول كني خدني جا ما أمري غيري بيعمل خدني جا ما قبول كني أنا دعوة ما معنيش أشكرابوني بيبروابوني ما عني خصوص جونا نزار زين ما تدعي همي دعي بيعمل همي دام كني وما يدعي همي بيعمل همي وازني دعي له إن شاء الله ما تعالى حتى كان إنه ولي بماري أساكر وما فيها الروج أورسني أما ما كم نبي كان عاش ما استسيبرازي وما ترين شعاني شنينو وقالك ما إنه زوجيك وما تعالى يبون كلام مسلماني يوبنا شفقتي يبي يوبنا رحمتي يبي يوبنا دي زدانا ببكي ورندي دي زدانا تشينيبو من أفغان كلام ماشي يبي كامو بالويو كامو يدعي هميدو بيعمل هميدو أو بريمو حتى ما نبي ماجير رندي كيني رندي وازيني ما قاتين خرابيه مصيبتي نوازني ما بداخله حريتي تشكيني كن هاي جوشني كن وانا هكذا بلام نهاية تكباني باطن انه سلاحاني وفلاكاتك اون شما بيرني اون شما صار لا بي ار وبي اون ليه والله بي مسعالة سلامات ماري ار رندي شرم ماري ار والله ما يرو سعادة شرف تماشيني ما خبتيني ما ببزاي خاو شرف او سعادات ما في ماني جو زرار ما نبيننو نديو ونبيننو ما بير دالا امزا تكيم رزقي ما تكيم داي كار قال ما شكر ما توبة بكين تبع توبة بكين ما هاي واحد ما هاي دي تليفون ماشي وجريت شيك بعد نقصان وانا اقاباني مريك كارمان فير تاريخ ودارد زرار زيان واضح بدي ما رزقي ما جيبا بانا نزع علامات فما يا جماعة دي داعي ومن الدوام بكي بوازين شو نشكنوا مداخلي رزق شما شيك نشكنوا شيك شما ني عاد اشكنوا ني عاد ما اشكنوا ني بارا اشكنوا شيك نشكنوا نقصاني بدماغ لكن شما نقصاني مبرده كوش مكوين باتيجي منافقان ني زدان دوستاني مواده هرچی ما دام بکن اینکه شکر ما توبه بکری عربی ما توبه کن ما رحمتی توازنی ما اطاعی توازنی اطاعی پیغمبر توازنی تو
محتاج شو نبي وشو سهيلي ما نبنو يا رب ترزق ما نلي شوي بشوي نلي وردش او رزق تداني ما تماما برس الماء رزق ما هرجنا معذبك تصانينا كما محتاج شوي نبي ما نبي خدمكاري شوي ما نبي محتاج شوي انا هذا يا ربي بشي اراضي ما تايم رحمتك تظلم رحمتك يسامك وهرجي ما صار تمام يا امين ان شاء الله يا ربي هني رزقي ما مالت شوي شرابي ما مالت شوي حرمتي ما مالت شوي الفاراتي ما مالت شوي فراتي ما مالت شوي بدي ما بك الله يلقمه ما مرت بك يا ربي جمعوه دعاء قبول وحين الروحي معراج الرسول الأكرم بحرمتي معراجي بحرمتي عاشمي رجبي بحرمتي تعرف يا مالي خوه وما والي مطيعي ببي يا ربي ما بغير بخو محتاج شوي يا ربي لو رزق وشرف تداني ما شوي مجمك شريك شوي ما دوردش مالي حسابك أسمع شر الشيطان إنسان الشيطان يا ربي تجوي ما سرني وهرك سرني وسلام على المرسلين والحمد لله رب خلصنا انا وغميت وخلفاتنا قوي
تاني دوستای مک چرا باید تیر حشر بید وقت تیر حشر بید جای جهنم کسی با آمازی بین آماز جهنم چرا مردم رسوابه وقت به بوده حمایت من خلف به دوستای ابو جهسنی رسوابه بارش ماشی واسطه دوستان خو هم یا عزیز بینه و یا